effort. Mema akwaba at the bank crash adwumadi so. Di am jeso ni tekotego. Na nya meka antintin nyina nche say obia ye wo no na sabe sika tre nkura wade besa sika nsuo anom. Ye nyina ye wo yen e wo kwan bi so a ye nyini ye be pede ye be ye. Na se ansa na wabra bo be koyie no. E wo ne egu atwen proso. Said ya wunu wiase fa no. Sa na out here. If you fill your mind with negative voices that tell you can't, you cannot. What I say? Near that wadwen proso chese wo de won samfata. Wo de won your mama. Wo de won timi a. Wo opa introverts won timi nyoda. But when you foster on your mind growth thinking, so can sempa eto wadwen proso a obetimi aye. So you have to check what you spend your time on. Esa wo hwe nioma wo makwan ma da wadwen proso. Ene yesi bibia ba mo friend telenova o se wa ma minim ni telenova. Ebe sakra wa brabo. You see, meanings are given to what you read, see and hear. Ade bia abehwe bia obetie bia wo man kirase na kirase na ka wadwen proso. Ene wo ne. Ye wo no enkyirase a kire wo nkwada abremu wo de we wo franto magome ndi apapa gro wo de we say ene wo ne. You were not made to explore. You were not made to have adventurous life. You took misro me de kro da me nantimi ni you know that kind of attitude now dey anyini. Enti wuntimi ndo suko enko pebi fufuro nka wa brabo mu. Look, disregard the fear of starting. Disregard giving excuses. And disregard blaming others and situations. Sanyo mana wo de me be misro me de misro say ade papa nko a me nsro hya seye empo sinto ba mu a obesua bibia firi mu empo di nkugu a be yie yese ne ma me ye ya na me ye nyam na ye ya na me ye enen yegina kura e de aso epim fom edo aden enen de se kan twedua enne e ma yenku yemfo nyina nketenkete se sa brantie a wotie me se o ka se ye mrantie miensa nti ye fie kura bi ba kodo na mpo ye de abeba ko ni mienu bi si ho a dan kwama yetwa ebenu abe empo ye de anka dua ba miensa bi si ho a dan kwama yebeti anka aton. You see, mempe excuse bia efuo ye den empo kwadwuma ye mu wako school na bi don't find excuses and don't blame situations. Ena me de enkra me wo no me twan de nteye dabi ade na wo ton no enye obi na yoye ade na wako twa wo ton enye obi ma so na free de na wo so betime free wo mu a obi ma so ye beto ese se ena bebre so na mu a wonye wo hu ni esa be bia wo no nti wonye ne hu ni me de me fie kura. Look, so if you kura so if you kukasi mu ye nyina Nyankopon ensa no adwuma ni papa ko na yoye se phone no ye Nokia se Samsung se ye iPhone ni nyina ye phone me bo a wo de call ekọ sa de ni pa bi ate se mfo phone timi na adwuma pepepa ena wo nipa Onyankopon de ne chip ehye wo mu ama akwan se nya gidie na gina kwa no na kodie bi ani wo betimi agina ho ade nsunkunim we na make catch on a day eba no abrabo a wo boyi a. One of the biggest challenges is when you are starting from the bottom. Yeah, minihwe. Na me catch abante bi say, "Hey, obey yourself da, me new boafo, me so wo boafo." Sempo okọ obi fie ekodo ne fie ano na da bia papa ne pie wo ne car no say na apra ne fie ano bi e dey na wo ye na ha. Ba ye den say obesom. O say da me dey madwuma me say me apra wo fie ano. Kan ne ke. Me am gina ho ebi na me yoye. But yempe osom yempe se betu ehu asi o abranti a wasi so okura phone kese omprafo be edu nti o fere so akwa adwuma bro no so be de no ayi yempe som ene eni ahobrase ene eni otwen honhom ene eni adesua honhom baka obenya adesua honhom na osom honhom na wape osom bi asom a kanya ne ne nti brabo no obetuma start from zero me na me husband ma papa bi me mo di na ne fie kwa na me so abasike ka na ne man no wote brofo pa se dan kwana kama msa me so me kusku ahwa brofo bi ehyemi nkran ene me ne osom a me koye ye no na meja wo sika meja no ohene ba se me kosom obi na me sua osom Yesu kura ka se o pese o ye kan deni a se odi kan esom a principle e bere wi ase all great leaders were once servants. Therefore don't afraid to serve ufie mu wawade mu som
nyahobrase ne obuo nempo abrabo ebewie pe. You see, everyone great or small, everyone rich or poor, everyone happy or sad, our life is an expression of our minds. Now wedding kunim, wedding kuguo, the aye, the di here, the day rewo, the di oya nije, then I worry at it here, the worry na aye yadwene. Our life is an expression of our minds. Nothing comes to this world without first going through your mind. This is a phenomena that you must reflect on the things you allow in your mind. Do not harbor negative thoughts, dark thoughts, such as anger, hatred, jealousy, and suspicion. Instead, embrace good thoughts. Nanya bright dreams. So that I perform abrabo ma no kredie no odo nya kudro any empo opepa ababy enter akoma so. The input you receive on your mind, you continue to receive it in your daily life. That beto adwen proso bia na beba wo hia wo kunu be ma na mu ade be ma sa na beba no. You see, the input you place on your mind is what you get. If you want to improve your circumstance, take control over what you feed your mind with. So a person will show a brabo soa. I said what dream nema order to adwen proso. Na and we also challenge them. You were to adwen proso ma yakoda no. Challenge some of the things you were taught as a child, which has become your social rules. Because a challenge and just say overtratch, you know, but because I didn't say a cast as they way. You need to think, begin to surround yourself with positive people. E me nipa wo shame crying and men wo. Enye nyom bia na ebetie. Enye book bia na behwe. Enye TV program bia na behwe. Wo hwe Adom TV ebeboa wo. Wo hwe Nkuranhyensem ba. Enye program bia na behwe. Na nya wota ahu. Ndia wota atie no. Ene da wa atwen proso. Hwe nyoma ebehye wo nkran. Hwe nyoma ebetime pagya wo. Hwe nyoma ne kenkan nyoma ebetime ama wanya nyansa any empo pepper. Repackage the content of your mind. When I'm ready war, repackage the content of your mind. Don't follow the status quo. Memma ni achira o da no no eni achire ene ye de yentimi nyahwe ye de obere ye di ye de obere ye di obi na yefo ye nkoto obi na ye ka ye nkoto obi no repackage. Vine say obi oya hwanya mesoso me ye hwanya obi ye nipa mesoso me ye nipa obi na aya me so de na metimi aya ebia na manye phone ba ebia me bibia obi so ani beje ho na no so ede mfaso de abre no na aya sa no a wo na abenya mfaso woni eto ade wo ho no wo na wonya wonso mfaso abusua onyame ebo ye nyina ma bibi papa wa wo hwe me onyame bo ma bi papa enkotra ba enkonom nsa ko hye goto nkochi wi sa mere no fatrase na dwanadwene pa na bi say de na metimi aye aka ma brabo ho ma brabo adimu na sa dimo no ama obi so brabo adimu na asodwa ba me wiase onyame nka ho odofo se ade pachi ania ye besen hia me da camera fo ase Thomas na ma da sound na MCA na ma da empo Priscilla ase se wona bo ma chi do ma me dwumadi ba wo kora me da ase se otimi hwe me edi am je so ani takotego uno nyame entina